masifika lapha na kwathiwa akusithina ekumele singene kune group ekumele iqale khande kungena thina yazi ngakhala ke lapho ke ngathi cha uNkulunkulu ngilahlile sathi masifika bandizophephela kwathiwa asiphume saphuma sesibaleka mina ngilokhu ngikhalile nje sometime abephuma ashaya ucingo athi hayi mlandeni uyafa lo yamuntu lapha yana afone athi unjani ngivele ngilungise ivoice ingekho right ngithi ngiyaphila ngisho ngingaphili ngithi ngiyaphila ngithi hayi ngizenze ngebhesi ngithi hayi ngiyaphila lapha estobhini ngehla khona kusehlobo bonke abantu baphandle bayangibuka bayabuzana kuthi uwandini lo yana bethi abanye hayi akusuyena asimazi emngaka wathi hayi akhanjweni akuhlole zonke izinto akuhlole konke uhlolwe ngisho amagazi lo muntu uyafa wonke umuntu wayebheke mina ngathi mangifika hayi udliwa yini atatazela amanesi athi hayibo besikubona wena udlula la uye esikoleni ifriday ikwenzeni wonke umuntu ngiyocheckwa nje ngiyasondela wonke umuntu ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngempilo yami sathi masifika lapha yana bachecka bathola ukuthi rooted in Christ, driven by mission, which is to make disciples. Wenzani uJehova umlilo uvela uyehla same time uzukhotha ngisho amanzi aye kulomsele koma kwathi geqa lithi sikaNkulunkulu abantu bonke laba babememeza ubhali bathi impela lo uNkulunkulu uyo mele ukhonze uyo mele ukhonze Baba siyabonga siyabulela wethito Oh hallelujah. Awusiyabonga emini siyabonga kuBaba. Siyabonga kuBaba emini. Awu amen. Ngingaze bazalwane ngize ngivuthe kakhulu ngisacela ukudlulisa ukubonga into enyenze izolo siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Oh kodwa ke singakayi ezweni kunalento le mamkhoza 2 weeks back moya ngcwele ekhuluma ngendaba yokuthi umuntu uyasindiswa bese eyabizwa. Haleluya. Uqala usindiswe bese uNkulunkulu eyakubiza. Umukela ubizo. Awu amen. Ihloko samsana lizothi ubizo luyamukelwa. Oh haleluya. Ngoba uma ungalamukeli uyaxaka. Kodwa ngizothi nje mase ngiqala ngisacela uqala ngendaba yami ukuthi mina ngasindiswa uJesu wangisindisa kodwa ngase ngiyeka lento yokwamukela ubizo angangalithanda ngathanda engathi nje ngingasindiswa kuphela. Awu haleluya. Ngikhumbula ukuthi ngangitsheliwe ngelinye ilanga ukuthi khona uNkulunkulu into akayibekile kimi. Mina ngase ngithi mina ngoba mina angiyiboni angeke ngize ngikwazi ukureceive lokho. Ngisho ngenkani yami. Khona la siya khona bazalwane. Ngathola umsebenzi kungafanele ukuthi ngihamba. Ngathatha impahla zami ngayithatha ngadoja ngafona sengikhona sengisolundi ngathi ngifonela uspiritual father wami ngathi baba sengihambile ngisolundi wathi lapho ngathi yebo ngathi baba ngifuna ukusebenza ngifisa ukufana nawe ngifisa ukuba nezinto zami ngifisa ukuhlebe makushawa 2010 ngibe senginezinto zami enginazo ngisho ngikhuluma mina ngokwami ngimazi uNkulunkulu ukuthi khona into akayiplanayo ngathi mangifika lapha yana ngafika ngathola omunye usisi owayekhonza wathi ekhaya yazi siyasonta ngathi mina akunankinga ngithi 1+1 vele sengithe vele kulaba bakithi vele ngoba yonke indawo ngibalekele emsinga ngithe angisayifuni lento yokuyizwa le ukuthi khona into ekimi ngibalekele yona ngcono ngihambele ngiye uma ngifika lapha na lo sisi cha sikhonze kahle ngithi ngiyazama hayi sikhonze khona siyakhona bazalwane sikhonze bese bethi basacela ukudedela kunomuntu omusha owasemsinga alokhuzane ake asifakazele asitshele ukuthi ubani. Awu haleluya. Ngiyakhumbula ukuthi ngahlabelela ingoma ethi ophuzayo kulawo manzi akomina phakade qha ngabona iatmosphere ishintsha
ngase ngisheshe ngidedela ngathi angifuni ukwenzeka lento le engiyibalekele emsinga. Awu haleluya. Kanti kunomama ongibhekile, lo mama ungibhekile, lo mama uyangibuka. Ngitshela ukuthi mina ungibuka ngoba mama engithanda. Wathi lo mama sekuphela inkonzo. Wathi ukhonzaphi? Ngathi mina hayi mama ngiyakhonza. Wathi khuluma iqiniso wena awukhonzi nathi. Wathi hamba uye la ukhonza khona. Wathi ngoba uma uhleli la uzosibulalisa, uzosiqovele izinto zala ekhaya. Khona izinto wena zasesontweni lakho thina esingazenzi. Ufunani la? Mina ngizokufunela abazalwane abafana nawe. Awu haleluya. Ngangitsheliwe ngale ukuthi mangeke ngabaleka into kaNkulunkulu izongibulala. Ngase ngithi kodwa ngeke ngiyoyicashela ngapha. Awu haleluya. Wakhuluma wathi ngiyakuthanda. Wathi kunabazalwane abalapha ya engizokulandela bona. Ngathi awu. Wathi sesihlukana. Wathi ngizokufunela inamba yakho ngizoyithola bese ngiyakufonela ngitshela ukuthi hamba la ukhonza khona. Khona abazalwane okhonzana. Wathi ngeke ukhone la. Wathi ngeke ukhona ntombazane uzosilimaza. Awu ngahamba ngaya endlini ngafike ngayilalela. Ngathi awu lo mama wasenaye akangithandi. Kufanele futhi ngibuyele lapha ya. Ngathi hayi into esengizoyenza ngisazoya ndawo ngizolala endlini. Ngalala endlini. Ngalala endlini. Wafike elokhuzane kwafika umgqibelo. Ngomgqibelo ngithi kwakuyiSunday. Ngomgqibelo wangithumelela wathi kunabazalwane bakho. Wathi uzofika uthola ubani lapha wangilayela indawo. Ngathi angiyi. Ngalala ekuseni ngesonto. Kwakula ko past 9 ngamuza uhlengi kumhlaba ethi remember me almighty God. Ngeza ukuthi kunento equbukayo. Oh hallelujah. Ngeza ukuthi kunento engizwayo mayithi remember me almighty God. Ngavuka embhedeni ngaplaka amanzi ngageza amasishane ngangihamba ngangiyala engibizwele khona ngafike ngahlala lapha emumva. Bathi abazalwane siyamukela leyo mzalwane ongenayo uJesu uyakuthanda. Ikhona into ekuwe lapha ya. Ngathi uyaqala inkathazo. Ngathi kodwa kusenani ngoba uhlengwe emhlaba ungikhiphile. Bafika abazalwane bangigona banginikeza uthando. Ngibona bonke befika bethi ndodakazi bengigona. Bathi siyakuthanda ngani yami. Bathi siyakhonza la, siyathandaza la Monday, siyathandaza la ngoLesithathu usungo wethu. Ngazama ngasondela khona kubazalwane. Wanganza uNkulunkulu. Wanganza uNkulunkulu. Wanganza uNkulunkulu. Ngathola uthando kubazalwane. Ngaqhubeka ke lapho sakhonza kamnandi. Wangangi-applyile ke ngi-applyele emasosheni. Ngisebenza ngale. Sengiyalokhuzana ke sebeyangibiza ke ngale. Sekuthi ke mabengibiza ngitshela abazalwane ukuthi ngibiziwe emasosheni. Sengiqalile ngizozama ukuyoresigna ngasasa. Ngahamba ngayoresigna la ngisebenza khona ngenza isecurity. Ngaresigna ngathi mfati ngiyaresigna sebengithathile emasosheni. Ayisasuka ke abazalwane basebengenzela ukungivalelisa bangithengela izinto. Bangithengela izinto bangivalelisa ngomthandazo. Bangithandazela ngahamba. Kanti la ngiyakhona vele akakafanele. Kwavele masifika lapha na kwathiwa akusithina ekumele singene kune group ekumele iqale khande kungena thina. Yazi ngakhala ke lapho ke ngakhala ngangakazi kahle ngoNkulunkulu ngathi cha uNkulunkulu ngilahlile. Sekufanele ngibuyele le nto lengasayithandi. Angisayithandi mina lo msebenzi akade ngisebenza ngiresignile ke manje. Sahlala lapha salindwa sathi masifika kwandiza ophephela. Kwathiwa kuyaqala namhlanje ukuthi maqashwa abantu ukundize ophephela. Kanti laba abantu abaqashwe lana abantu abanjani bandizophephela. Kwathiwa asiphuma saphuma sesibaleka siyongena emathexini esasiku sabamba amasulkesi babedemeleza bonke abantu. Mina ngilokhu ngikhalile nje ngithi uNkulunkulu angithi mina wena ngiyakhonza wena yini ngoba ngithi umsebenzi wami sengibalile into zami zonke engizozenza sengithi ngizokwenza ukuthi kanti uNkulunkulu akangilokhuzanga lapho. Ngahamba ngaphinda futhi ngabaleka ngoba umuntu unenkani. Ngabaleka ngabuyela komunye ummeme wathi awuqalela ungisalele nezingane zami.
ngamsalela nengane zakhe ngabona ukuthi isimo siphephile ngathi ngafonela umama ngathi ma ngiyayibona la ukuthi angiphephile ke kusenje eminyango okuvulekile kodwa sithi silele ngathi ngisacela ukubuya ngamtshela ngathi ma sengicela ukuhamba khona la sengicabanga ukuyozama khona ngafika uma ngifika ku spiritual father wami wathi usubuyile wathi ku right wathi ufuneka la nangakhona futhi anganga understand oh haleluya khona lesiyakhona khona umuntu engimsizayo wathi usufikile ngathi sengifikile wathi ke sizosebenza ke la kumele kwenziwe imvuselelo ngathi yebo kodwa enhlizweni ngangasho ukuthi yebo ngathi ngikhathele qhamuka omunye usisi futhi wathi uzohamba nami uyohlala nami Vryheid ngathatha futhi ikhwama zami unenkani umuntu bengafuna ukwamukela ubizo indaba yami lapho nje namhlanje ukuthi ubizo luyamukelwa ngihamba mina ngaye Vryheid safike sathatha ngabuyela kuyo ni security le yade ngithi ngibalekelile sasithi masifika lapha yana ke sifike nifika mhlawumbe entambama kuthiwa uyangena base kuthiwa yima ungeni ngibuyele emuva kanjalo kuthiwa uyangena ngibuyele emuva bese kuthi mangabe lingibuka ibhunu lingicasukele khona umuntu mama wengithanda kethi why ngingakuthandi ngithi angimazi wayifika emezo bafaka emsebenzini abashayi ngathi ikhonto eyodwa ke ukungishaya ke mfethu ngeke uzungishaya ngitshela ibhunu ngithi cha mfethu ngeke uzungishaya ngcono ngamane ngincisha umsebenzi ngiphindele emuva ethi hamba shoti unenkani ngihambe ngibuyele endlini kwathi ke ngelilanga ke bazama kukhona usisi wayelivini sengiyaqeda bazalwane kukhona usisi wayelivini ngazobambela yena u3 weeks ngawuhlala ke lo 3 weeks ngaqala ke manje ngathi kwehle emzimbeni akusadleka ukudla ngiyasebenza ngiye emsebenzini uma bengibuza bethi usoti udliwa yini akusadleki akudleki ukudla akudleki nje angisakwazi ukudla mangiphekile ukudla ngiyakubeka lapha yana ayi bese ngilokhu ke ngisebenza lo 3 weeks bese ngilala endlini ngingasakwazi ukuvuka kahle ngiphumele ngaphandle uma ngasakwazi ngelela ngifonela ubhuti wami lo ongilamayo athi hawu siyasiza lapha eVryheid sizokubona ngale ngitholile ucingo ngiyafonela kuthiwa buya uze ekhaya buya uzokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu ngithi hayi ngizobuya ngisazama imali yokuthi nami ngikwazi ukunikela mina ngifuna ukuthi kwenzeke ngendlela yami wabuya ubhuti wami wangibona ngithi ngikhokhoba ke sengiyakuya ngithi amandla wekho angisadli sengiyalala nje uma ngiye eclinic kuthiwa hayi ngiright anginalutho abazi bazothi yini kanti ngidliwa into kaNkuluNkulu ngahamba ke ngaye kubhuti wami bathi ubhuti wami ke uyathanda ukuhlekisa ke vele ethi hayi mntakama uyahamba phela wena zisha uKhatari athi oshiya amaphina sebank ukuze phela imali zingadliwa belungu ngiphathe kabi sometime abephuma ashaya ucingo athi hayi mlandeni uyafa lo yamuntu lapha yana usisi wami omdala afone athi unjani ngivele ngilungise ivoice ingekho right ngithi ngiyaphila ngisho ngingaphili ngithi ngiyaphila ngithi hayi ngizenze ngebhesi ngithi hayi ngiyaphila uyeza ukuthi noma ukhuluma ngingaphili ngigula wathi ke kusasa ngiyeza ngizokulanda ngathi angiyindawo uzophindela wedwa wanyuka ke wazongilanda ngathi mina sisi wami uthi uzongilanda wathi ngizokulanda mntama kumele ubuyele ekhaya noma ngabe kuthiwa kwenzeka into kodwa kumele yenzeke ekhaya wathi kwenze njani ngoba mina ngiqale kumastende ngambuza ukuthi yini uNkulunkulu wathi akazi ukuthi yini ngoba wena uyihlalela endlini awujwayele nomuntu ophithizayo ngathi nami angazi kodwa ngiyagula kodwa ngazi ukuthi ngiyile clinic bathi anginalutho ayike aqoqa impahla zami angiqoqele zonke izinto ngithi mina uyaqoqa ke kodwa ke uzohamba wedwa mina ngihambe ngihlela ngilinde imali yami inhliziyo yami isemalini ngithi ngifuna imali ngilahlekelwe uphilo phakade mina ngilokhuzana lokhu ngincenga ngithi ngifuna imali wathi ngiyakuthatha uyakwazi ke ukuthi umuntu amphoqa athi sihamba njengamanje siyekhaya afonela umama athi lo muntu unenkani athi uma vele umuntu mesehamba uba nenkani ngibuyeni uyafuneka lo muntu enkonzweni bayamfuna enkonzweni bebembuza abazalwane kunento angimele ayenze kodwa yena ulokho ehamba ngalokhuzana hayi ke sagibela sabuyela emumva angikwazi ukuhamba lapho kuzofanele ukuthi mangifika ekhaya abazalwane bade bekhona izolo babonile lapha estobhini ngehla khona kusehlobo bonke abantu baphandle bayangibuka bayabuzana kuthi uwandini lo yana bethi abanye hayi akusuyena akamngaka asimazi emngaka kwaqhamuka omunye umama wamakhelwane
wathi haya khanjweni akuhlolwe zonke izinto akuhlole konke uhlolwe ngisho amagazi lo muntu ulokhuzane lo muntu uyafa athula uma wami athi ngiyalazi udaba bese thi ntambama sekufanele ukuthi ngiye enkonzweni mangifika enkonzweni la ngibaleke khona afike futhi baba wami enkosini athi lento oyibalekelayo ngakutshela ngathi izokubulala wathi ukugcina manje wathi uma uphinde wabaleka la uNkulunkulu uzokushaya wathi nami ngila angithandi lento yazi wathi mesho umzimba wami wadedeleka wathi hayi ushaye uNkulunkulu kodwa ke into ewunenkinga la kusuke bese kuphela igazi wathi kodwa siyothandaza sothi uma uhamba uzobusukwazi ukuhamba kahle kwathandazwa kuthandazela umuntu onenkani umuntu ongamfuni uNkulunkulu ofundisa ofuna ukusindiswa kuphela ngalokhuza kwathandazwa ngabuyela ekhaya ngathi mase ngifika sengena endlini la ngilala khona ngathi konke engikuthandayo ngikudela ngenxa yakhe ngathi konke engikuthandayo ngikudela ngenxa yakhe ngashintsha manje ngamukela lento uNkulunkulu akayifunayo ngathi kulungile ukunokuthi ngife ngibulawe ngifele entweni engeke izingisize ngcono ngifele eNkulunkulu athi mama ngoba babeshilo wathiwa lokhuza wayesibhedlela oyeclinic ngahanjiswa ngayeclinic nga-exposwa laphaya wonke umuntu wayebheke mina ngathi mangifika i-security ihlobo lasekhaya athi hayi udliwa yini awusakholwa yini wena ngathi mangifika kwatatazela amanesi athi hayibo besikubona wena udlula la uye esikoleni ifriday kwenzeni wonke umuntu ngiyocheckwa nje ngikuyasondela wonke umuntu ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngempilo yami sathi masifika laphayana bachecka bathola ukuthi ngiright into eyayikhona nje ukuthi ngangibalekele uNkulunkulu ngangaguli yagulisa icebo laNkulunkulu ungalenzi awu haleluya ngalokhuzana ngaphuma eclinic bathi washelo baba wathi kwenzakalani ngathi nakho ngamnikeza ama results ngathi wathi pho yini ngathi namangazi kodwa ngisho ngazi ngabuyele emuva ngayokhonza uNkulunkulu awu haleluya ngayokhonza inkosi enamandla ngathi uNkulunkulu ngekubalekele awu haleluya ngizokhumbuza abantu ababalekelayo ukuthi ubizo uyalamukela uyalamukela awenzi ngalendlela othanda ngayo kodwa uyala uNkulunkulu akakholela khona uNkulunkulu kufanele ukuthi akwahlule wangihlula uNkulunkulu ngithi ngena kwenye indawo uNkulunkulu wangihlula ngibuka lento ngithi Nkosi mina lento ngizoyenza njani ngoba inzima kodwa uNkulunkulu wangithatha oh haleluya engathi besingalamukela ubizo likaNkulunkulu asibize ngalo ngahlabelela ngathi ngokula nelamsindisi wena wathithikasi nomama Jesus ngisho izulu lingihlula ngisho sengibonile ukuthi angisena yenye indawo sekufanele ngisase ngiba la ngizamile ukubaleka kwasuthi akubalekeki ngamukela asamanda ngalimukela ngikhali nyembezi ngokula njela sindi
ngabuyela ngolesibili olandelayo ngayolanda imali yami le akade ngisebenza for 3 weeks bathi hayibo mashabalala uhambe iviki elilodwa usubuyela usumngaka ngathi hayi khona kade ningayazi khona la kade sengilahleke khona kodwa sengibuyele khona bathi yazi wena wonke umuntu la ube seqoqa ngawe ukuthi khona intombazane yafika ifresh kodwa yahambisa incane kanti kwenzakalani ngathi we mama ngisindisiwe mina khona izinto zensindiso ngabalekela into kaNkulunkulu akayibekile ngase ngangafanele ukuthi ngibe la emsebenzini wathi hamba ungaphindi usayenza lento oyenzile ya kangazi mina ukuthi ngisho emsebenzini kukhulunywa ngami ukuthi hayibo ngahlazeka ngoba ngangibaleka ngifuna ukuphila impilo yami engithandayo ngifuna ukuhlala nje ensindisweni ngifuna ungayenzi lento kaNkulunkulu ngithi khuni ngithi ayobani ngibabalela ngithi mina lento ayingifanele yobani uthi uNkulunkulu walokho engilanda ngokulandela sindi Timothy 2:1 verse 9. Oh hallelujah. Timothy 2 chapter 1 verse 9 sesothandaza bazalwane alibalekele icebo likaNkulunkulu alibalekelwa lizokuhlaza langihlaza mina waphuma wonke umphakathi wabukwa mina kwathiwa ngoba nje siyamazi ngangibalekile ngibaleka. Sifundeni bazalwane Timothy 2 chapter 1 verse 9 akabalekela uNkulunkulu akabalekelwa ngisho noma ungathi uhlala ekhaya ngisho noma ngathi wenzani iyavunguza lento uNkulunkulu uyenza indlela ukuthi kuze kubonakale. Timothy 2 chapter 1 verse 9 bazalwane oh Jesu Timothy wesibili chapter 1 verse 9 unesihloko Pawuli uvusa uTimothy ukuba qine ekulweleni ivangeli verse 9 owasisindisa wasibiza ngobizo lungcwele kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhi icebo lomusa esawuphiwa kuKristu Jesu singakabibikho izikhathi. Amen. Sacela uthandaze sisi. Babegameni lomfelo. Thank you Holy Spirit. Bayede Nkosi la usebephakade. Bayede ndoje bodla qhekela amadwala baba siyabonga izwi lakho Nkosi liyaphila linamandla phinda ke Nkosi ukhuluma ngalo sikulalele in Jesus name. Amen. Masifunda ke lapha ku verse 9 uthi wasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele sasindiswa sasesibizwa theqana nje sasho ukuthi umuntu uyasindiswa bese yabizwa kuthi hayi ngokwemisebenzi yethu kodwa ngokwecebo lakhe lomusa. Haleluya. Siyabizwa uNkulunkulu hayi ngemisebenzi yethu ukuthi thina sifuna ukwenzani kodwa sibizelwa ecebeni likaNkulunkulu. Awu haleluya. Sibizelwa kumusa kaNkulunkulu. Hawu haleluya. Sibizelwa kulento kaNkulunkulu thina elokusana esingayithandi kodwa sibizele kuyona. Sifikile insindiso yangqongqoza sasesingena eminyango sathi mase singena sabizwa
sathi mase sibizo wafanele simukele ubizo lihlale kithi ukuthi uNkulunkulu yini oyibekile. Oh haleluya. Sizothi emini icebo likaNkulunkulu alibalekelwa. Unecebo kaNkulunkulu eliphakathi kuwe. Unecebo likaNkulunkulu elimele lisebenze kuwe. Kunento kaNkulunkulu okumele uyenze. Sifanele ukusebenza sisebenzele uNkulunkulu. Haleluya. Singathandi bazalwane kodwa lento isiphusha. Haleluya. Isiphusha. Cela umunye ebengivulela kwa baseKorinte 1:9. WaseKorinte wokuqala chapter 1:9. Luyasibiza ubizo lukaNkulunkulu. Luyasibiza kumele silandele lona ukuthi lusiholela kuphi. Awu haleluya. Kuyenzeka inyama yethu ifuna ukuya kwenye indawo. Awu haleluya. Kuyenzeka ufuna ukwenza ukuthi kwenzeke izinto ngokuthanda kwakho kanti inkosi asikakafiki isikhathi salento leyo wena oyidingayo. Oh haleluya. Mina ngalesa sikhathi ngangidinga umsebenzi wami wenyama kanti kusamali ukuthi ngiqale ngiqhubeke ngiyokwazi ukuthi konke engikutholile ngikuthole ngomusa. Awu haleluya. Ngikusho ngisecebeni ngithi kungumusa kaNkulunkulu ngoba ngalesa sikhathi ngangizophakama mina ngithi mina ngikuthole nje la ngikuthole insindisweni kodwa ngingasho ukuthi ngikuthole obizweni senge ngashayeka. Awu haleluya. Luyamukelwa bakuthi ubizo mamkhoza luyamukela lunjalo ukuze ukwazi ukuphila kahle. Ake siyamukele lento ubizo liyamukela. Usethole ngicanga ngifundele bazalwane. Baba seKorinte bokuqala chapter 1:9. Uthembekile uNkulunkulu okungayena abizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu. Oh amen. Amen. Sabizelwa ekuhlanganeni noJesu nendodana kaNkulunkulu Jesu. Awu haleluya. Asibizelwanga kwezinye izinto kodwa sabizwa kumbuso kaNkulunkulu. Awu haleluya. Kwamenyezelwa izwi sasesibizelwa eswini sasesibizelwa kwintando kaNkulunkulu sabizelwa kwimsebenzi kaNkulunkulu sabizelwa kwimsebenzi yokukhanya. Sasihlala ebumnyameni kodwa kwasekufika ukhanya kwasikhanyisela. Sabizelwa emsebenzini kaNkulunkulu sabizelwa ekukhanyeni. Ubizo lethu lusekukhanyeni. Ubizo lethu lukwezinto zokukhanya. Oh haleluya. Sabizelwa kwindodana. Akukho kunye sibizele kikho sibizele ukwenza izinto zendodana. Akusekho thina lasingathokoza khona ngaphandle ukuthi sithokoze kwindodana. Sabizela ngokuhlanganyela. Sihlanganyela naye sibekezela ngoba naye wabekezela. Oh haleluya. Sihlangana naye siqinisela ngoba naye waqinisela. Sabizelwa lapho. Sihlanganyela naye osibizele ukuthetheleleni noma singakwazi ukuthethelela kodwa yena wasifundisa ukuthethelela uJesu. Sithethelele noma singathandi. Asibizelwa emagqubini kodwa sabizelwa ekuthethelelweni. Sabizelwa ukuthula. Asibizelwanga ukuqokozela kodwa sabizelwa ukuthula. Saphinde sabizelwa ukudedisa inzondo egameni likaJesu. Oh haleluya. Sabizelwa lapho ekuhlanganyeleni uKristu. Senze izinto nathi uKristu azenza. Kunakuye kwangelula kodwa wasenza ngoba icebo lithi bekezela. Oh haleluya. Sabizelwa lapho. Oh haleluya. Awu ameni. Haleluya. Akukho lo ngabalekela khona mntaka baba. Ingakufici le nto yangifica. Ingakufici le nto yangifica. Wonke amehlo esebheke wena ngenxa yokuthi uyabaleka. Angithi kunecebo likaNkulunkulu, kunemphefumulo. Lento lele kithi akusiyona eyethu sodwa. Uma thina sibalekela ilimaza nabanye ngoba kunemphefumulo
sisilindiwe ekumele ivuke uma mina ngibaleka kusho ukuthi le mphefumulo iyabhubha. Awu haleluya. Bafethu ngingavuma ngishayele into engishaya. Ngafunda isifundo namanje ngeke ngithi mase ngizwe ngithi hayi Nkosi senganquma ngavuma. Ngavele ngavuma ngathi okungcono kulungile Nkosi. Akusase kwenzeka intando yakho. Yenza intando. Lusi gizinikela kuwe manje Nkosi yami yangihlula sengihlelile mina ngohlelo lwami yangihlula intando kaNkulunkulu yangihlula ngithi ngingathandi kodwa ngithi ngiyakhona ithi inyama yami ayithandi kodwa ngithi ngiyakhona egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba kukho kunye ngenza isinqumo ngathi ngiyavuma. Kuka John 15 verse 16 Yavuma Inkosia Yababe belunga abantu akumele beyicebeni kaNkulunkulu. Siyathandaza bafethu. Ngokuka chapter 15 verse 16 uthi angingikhethanga nina kodwa mina nginikhethile nina nganibeka ukuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Amen. Asizikhethanga thina. Awu haleluya. Sakhethwa uye. Haleluya ukuba siphume sithele izithelo sikuba siphume simemezele ngoJesu ukuba siphume simemezele ngecebo likaNkulunkulu mama umkhize asizikhethanga thina kodwa sakhethwa amazulu okumele ukuthi thina amazulu ahlule okumele ukuthi empilweni zethu kusebenza amazulu. Asiphumeni sithele ithelo asiphumeni samukele ubizo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha asiphumeni ngiyavuma Inkosia. Sacela basho njalo abathi mina ngiyalamukela ubizo ukuthi la engiholela khona ngomsa wakhe ngomlandela mina ngizophuma ngiyothela ithelo mina ngenza isinqumo sami ngedwa sokuthi angeke ngibiyeke uJesu noma ngabe kuthiwa sekwenzakalani kodwa mina ngizoqhubeka ngikhonza Inkosi yamakhosi noma ngabe kuthiwa ngiyashaywa noma ngabe kuthiwa ngiyazingelwa kodwa ngiyavuma uyiNkosi yami ngiyavuma uyiNkosi yami ngiyavuma ukuthi uJesu ngiyavuma uNkulunkulu sekulela sigubeni bafethu okwazi ukuguqa ngoba siyasurrender manje sizovuma into kaNkulunkulu. Yebo ayilula nakimi yayingelula kodwa kwangiphoqa